David Duntala a refocus on the Zojon Chebe, Chitun Sobe, Sinzi Wumi drawing la, Wumi Zo, Sinzi Super Trump, Pemega, calling Yizu Gebe Tela, Wumi Shengi Deju Nabatang, Sinzi Wumi Gegi, a real Hojo Tang, Mexico Sansam Su Chimin Nebu Gangi Duk to Droshin Barzine, Drolangi Tuzumong Nedun Titol Down Yobaje. American Maxim Mapung, Mexico La Dane, Simen Sos a fentanyl Toda Kanta, Simen Naxong Tomra Mabaso, you Yimingi Tour, Nadi Florida Chica Ron DeSantis, Kongi Chalegi Nintambur Tedar Nan Judo. So when they're coming across Consul Hojo Sansam Gen Yondu, Nanzu Tabu Dopshu Pejo Donduyen, Nanzur Tedar Chegu Todan Yore. Sinzi Wemi Walla Chinde Siju get the Cheshu Chung Yuni, Yukuren la Gabju Samju Chegu Yemela Tudube, Wemi Namla, Yukuren la America Gabju Samju Chegu Gabju Chegu Yementela, Chepsina Misabatang, Tone Kanshiki Dago Yimba Vivek Ramaswamy, Samju Chegu Metunando. and I think that this is disastrous. Yes, but Dini Tapchimushita, Kanisena, Nanzu Gagab Shenshiki Sansam Nala, Zenzu Goju Gabju Cheshi Yobe, when Gagone Chena, Nanzu Droson and Nuba Tezo, Nanzu Hojo Sansam Sutone, Zenzu Goju Peju Dongo. Southern border here in the United States. Nyamde Gezo Chedu Gube, Arishun Suba, Niki Heli, Tik Nunung Nala, Ramaswamy, Kadeja Yobe. You have no foreign policy experience. Kela Chinde Siju Tone, Nyamno Merila, Teshin to Denyongudu. Drawling Sabe Jela since Shumba Suba Pansky, Arilunti Kala Gamunabe Gabla, Kon Yukuren la Pemyo Yobata, Yukuren Memala, Urusu, Mamisu, Karicheva, Mingus, Tonyo Yuji Judu. America should be there. America Ukraine gi mamir gyabgyo chegugure kangi senangansu Putin gi Ukraine zenzu chedu chuba yena tuzu nganchi mado Ukraine gi sanzam gene ko yombe kabla nganzu kod nyamdu zingo chagre sinzi wemeda ngade New Jersey chike Chris Christie dawadir Ukraine la pepyo bata kongi America Ukraine la tuzu chizam goryan gyabgyo chegugure jisungdu Ngeja chepsi gi tirak dunsum thola Trump gi Europe la mami tande Ukraine gi ma cheru tongshin bareje sinzi Biden la gyunjunandu nedun kebashi gi arilungdi khala Trump gi thome khergang gi chinde siju sumbaden jidun soba nangkhudu mitun basu yoreje judu The key thing I would say is that this zo khari shundo yusena teni jidun sobe nangla saba khaya mare Trump longo shi ringla sinzi nambe jesu nangkhudu thumbu mangbo song yobatang konzu chinde siju gi nedun thela susu langcho ngale sewa soshin 4 yore years in office. Nedun keba shenshiki Ramaswamy ne Ukraine thela Tumonki langcho da bad genda cha yore judu I think he's absolutely the vehicle of Kongi Trump ki nedun shegen ki gulam ngoma dawu shi dula gabri langcho sungdan dawu yezang kongi Trump ki sinzi shembe mina demgyur gyugchu tambe sodabudu of the positions. Jindu gube tse nishu dunyi mor jidun sobe sinzi wemi drawing teng niba tsogyu cheshi dig yobe kabla sinzi wemi tanga nyungtu doyu soba chigi yobaje Cindy Sen ki dambe nezu pabgyu da nyan rishu ken sunamiyan zom yen